Halil kapçısı bak. Var oğlum bir taraf yap bak sen artık. Kuruk taraf yap. Hayır koy. Bakta gelmeye de bu. Ya ona razı kes bak falan kas. Halil kap. Koluna basam açma. O bagajı tekrar çıkarsan. Hey İsmail. Ben özgür değilim. Ya aytmadı da Kaçan? Şimdi bak. Muhtar mı yaptı? Beni karar. Yok yaptı. Ha para geldi. Kazan var. Kimler çıkar var? Yok buyur bakalım. Kenara kaçın. Yok. Şöyle görün. Kaç tane kapı? Açılacak turamiz. Жол şu жол байсалды olsun. Şu жол өтө кырстын алыс болгон мыкты жолдордон болгон болсун. Алла Таала үшін bir социалдык bir объект болобу, эмне иш болсо дагы ушул жан күйдүрүп күндүзү кечинде Yolda daha kırılsın. Ben Tokyanlık ikenim bilirsin. Ha, halay bir. Tanrı mı? Hayır. Hakimde çoğu etmem ben de. Hakim diyorum. Mehmanlar, buna bugün bizim ayrılığımızda öte жақсы bir manayda, жақсы bir iş görülgü ayağına çıkıp, buna şu yolda açıyoruz. Bu yolumuz Rısbayev, Orozbay, Ağız'ın altındaki köçü, taş yol bolçu. Buna bugün Ayıl Hükümet tarafından, buna şundayla jergilikti eldin koldosu bilen, buna şu yolumuz açılıp ötат. Buna şu yolumuz Allah Taala özü baysaldığı kılıp, yolumuz жақсы жолдордон болsun. Buna bugün bizden yolda açууга kelgen Barpa Ayıl Hükümeti'nin başçısı İslam Tilebayev'e söz verip sözlü başlasak. Assalamu alaikum. Arvаңыздар, ақсақалдар, достор, енелер, әкелер, жоғарыда молдак өз айтып өткендей, бүгін бір жақсы күнде, жақсы маңайның жолы шотауыз. Мындай жақсы күндерді оған шейін жасап келген мұсылман сіздермен бірдейлікте. Мұндан кейін дағы жасайыз Құда қаласа. Енді Рысбаев Орозбай көшесі 600 метр көше деп, сонда елдерге ыңғайсыз болып жатады. Шunu asfalt bas керек деп, осы атайын
дем берүүчү грантка республикалык бюджетте долбоор жасалып 300 миң ошол жактан бөлүнүп 1 миллион 100 миң жергиликтүү бюджетте мына биздин депутаттар бирөөгө баш болуп отурат. Акча каражаттарын бөлүп мына биздин Сайдыл ака биз менен тыгыз байланышта жатат. Мына Кудай кааласа мына сапаттуу кылып мына асфальт жолду басып отурат. Ушул жол эми кут болсун. Ушул жолдордо биз жакшылыктарга гана катташайлы. Эми жолу оңолгондун иш оңолот дейт. Мына аксакалдар отурасыздар. Бүгүн жакшы пата менен ачып берсеңиздер, Кудай кааласа. Ушул жерде каттап элдерибиз тиричилигибизди жүргүзүп, бирибизди каттообузду кылабыз. Насип кылсын. Деги эле кары жаштар турабыз бардыгыбыз. Бардыгыңыздарга мен терең ыраазычылык билдирем. Себеби кандай гана иш болбосун, ушундай колдоп турдуңуздар. Элдик салым болобу, жол болсо кызмат көрсөтүү болобу, ошол элдин биримдигин, ынтымактыгын мамлекет мага эмне кылып берет дебестен мен мамлекетке эмне кылам деген сөздө кары жаштар отурат. Биз ушундан тайбайлы ар дайым ушу мамлекеттин саясатын колдоп, кол кабыш кылып, эң негизгиси биримдикте, тынччылыкта жашообузду улантышыбыз керек. Ошон үчүн ушундай жакшылыктар көп болсун, жакшылыктарда бирге болайлы. Рахмат бардыгыңыздарга. Урмат Кыргыз айыл өкмөтүнүн тургундары, коноктору, мына Рыспаев атындагы көчөнүн ачылышка жыйынына катышып отуруп, ушул жолду курганына өзүмчө сыймыктанамын. Ушул жолду баштап атканда эле ушул жолду основной айыл өкмөт ошол мына ушул жолдун салынышына себепкер болгон бизге мына айыл өкмөт башчысы өзү баш болуп, депутаттар ошондой эле ушул фирманы жетектеп келген Сайдыл ага сизге ишиңизге ийгилик болсун. Ошол кишиге дагы сөз беребиз. Келиңиз. Урмат Кыргыз айыл өкмөтүнүн тургундары, коноктору, мына Рыспаев атындагы көчөнүн ачылышка жыйынына катышып отуруп, ушул жолду курганына өзүмчө сыймыктанамын. Ушул жолду баштап атканда эле ушул жолду основной айыл өкмөт ошо 3 миллион акчаны республиканский бюджеттен бөлдүrdü. Калганын ошо 1 миллион 300-ünü өздөрү жергиликтүү акчадан бөлүштү да. Аны колдоп, коштоп берген айылдык кеңештин депутаттарына рахмат. Анан мен ушул жерде туруп айтам, ырыстык туугандарым дружный экендер, ынтымак экендер. Себеби бул жол 4,5 метр, туурасы 4,5 метр болушу керек эле, 6 метр кылып, 2 жуманын ичинде уже акчасын чогултуп берип койдуңар. Анан биргеликте мына сызыктарынан бери кылдырдыңар өзүңөрдүн жаныңардан. Анан кийин көп иштер болду да. Эми жол курууш аябай оор нерсе. Үстүндө 40 градус суу ысык болбосо, мына ал жерде тайындагы асфальттын 140 градуста. Ошол күнү асфальт басып аткан күнү 40 градус ысык болду. Балдарында ушул басып бүткөндөн кийин ысып өтүп кетти, андан эле кичине ооруп жакшы болду элек кемирлер. Биздин технадзорубузга рахмат. Сайдылда өзүнүн туугандары келген жакшылап бүтүр деп коет. Мен балдарга айттым, бул жер эме болбосун. Калыңдыгы 6 сантиметрден кем болбосун. 7-8 болсо болсун, бирок 6-дан кем болбосун деп ошо тапшырма менен бердим да. Ошон үчүн жолуңа 20 жыл, 30 жыл өмүр бою кызмат кылган жолдордон болсун. Ушул жерде дайыма кыздар тойдо, бала үйлөө тойлордо ошо кызмат кылып, кудалар келип, сыймыктанып ушул жолду жакшы бүтүрүптүр деп эме болсун да. Бул жерде жакшы сөздөр айтканга жакшы тилектер болсун, каалоолор болсун. Андан сырткары жол кургандан бери балдар аз бар телефон үйлөнүп калган го. Телефондорду таштап, бүт бар самокат минип, жолдо көчөдө базылап да. Бир жагы ден соолугуна жеткилет. Аксакалдарыбыз, жаштарыбыз бүт бар эртең менен бассаңыздар да болот. Бул жолду баштап наркы башына дейин 600 метр да. Жарымына дейин келсеңер 1 километр. Баарыңарга ден соолук каалайм, иштериңер ийгилик болсун, ынтымагыңар мындан да күчөй берсин, аманчылык, тынччылык болсун. Чоң рахмат. Мына ушу биздин көп иштерибизде
алдыбызга чыгып бийибиз болуп айылыбызда мына şu ишти уюштуруп аткан жергиликтүү кеңештин депутаты Жолдубаев Вахап ажыга беребиз. Assalamu alaikum. Hurmatli ақсақалдар, қонақтар, hurmatli айыл өкмөтүнүн башчысы Ислам Тиланбаевич, биздин депутаттар кеңешинин төрагасы Улан Аманбаевич, биринчиден сиздерге кош келипсиздер айтабыз. Ырыс айылыбызга жылдан жылга көп иштер аткарылып, ақсақалдардын дуасы менен жаштарыбыз колдоп жакшы иштер болуп атат. Ошонун катарында мына бүгүн Рыспаев Орозбаев атындагы көчөгө асфальт төшөрүп, тапшыруу аземинде турабыз. Бардыгыңыздарды şu майрам менен куттуктайм. Жакшы иштерди şu айылыбыздагы бардык жаштарыбызды айтып кетем. Şu аксакалдар дуа бергенден кийин шуну колдоп бүтүргөнгө салым кошуп атат, акчалай салым кошуп атат. Сайдыл Абам айткандай, азыр 4,5 метр проекти uzunluğu 600, talşınası 6 santimetre, anan şirinası 4,5 bolup kaldı. Uyuşkanlıkta ayılığız japa turmakçıga 6 metre kılaylı dep, standart kılaylı dep durup, öte çoğun salımlardı kıldı. Burada halası hazır bir yerden çıkıp, ısık çay içemiz, barınızlarda az çayga çakırağız, koş gelipsiz deyiz. Salım koşkanlar köp, dua bergenler bardığı şu icabat boldu da oyrayım. Rusya'dan turup, Kazakistan'dan, Türkiye'den, ayak-bayaktan bardık. Demeden şundan faydalanıp aytıp ketkim kelет. Oşa bizdin jarımlarga bardığı koldop şu darajaga jettik. Hazır bütkönden keyin ıssık çay içip, hazır Moldakem aytat, aksakalga söz berip, anan Fata dua Kur'an okup tur, anan ıssık çayga sizlerni çakıram. Çoğun rahmat. Hurmatlı cemaat, azırkı sözdün кезегин endi o'sha ko'rgan bizlarni aytib berataman. Avtomatga kelgan so'g'ish malda. Davlat облысында, Qirg'izistonda birov avtomatga kelgan emas. Polni avtomatga kelib, buni Jalolatdan 1 kilometrga bilib solib, kutib olib turib olib kelgan. Shu avtomatga buyog'i nimaga deyin? Alhamdulillah Rabbil alamin. Hurmatli mehmonlar, hurmatli Urusayın qulunlari, bugun o'rikda quvonchli kun bo'lib o'tdi. Orozbay atınlar Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tebârekellezî ceale fis-semâi burujan ve ceale fîhâ sirâjan ve qamaran منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yaratgan Allah'ım, yalnız özüne Allah'ın dua dileklerinizi Allah'ın kabul kılgan. Okulgan, ulu, keremetli Kur'an ayetlerinden fayda olan savaplarda süyüklü Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kanun uyguluyor.
Aylanada turacaratam, qaraningda izlep baratam. Жақын жерден hiç kim görünmüyor. Charchadim go күтүп жанатам. Oyuna nara nara ne, oyuna nara nara ne, oyuna nara nara ne, күтүп жанатам. Ушул жерде күтөм дегенсиң, обадаңды каттуу бергенсиң. Чыдамыма кетип баратат, бүтүргөн айгандай немесиң сен. Ойна нара нара не, ойна нара нара не, ойна нара нара не. Бүтүргөндөй кандай немесиң. Кырдөбөдө жалгыз турамын, кыйнадың го жаным кыйнадың. Жалт етіріп көрініп қойчу, күтө берем андан ардайым мен. Oyuna nara nara ne, oyuna nara nara ne, oyuna nara nara ne, күтө берем ардайым. Oyuna nara nara ne, oyuna nara nara ne, күтүп келем ардайым. Мен билем, ар бир адамдын өз колунда. Адамдар ар бир жол тандоо оюнда, а менде арман бар. Неге барымыз, неге барысыбыз, жашоодон жыгылгандай көңүлдөрүбүз. Неге барымыз, көзүң аш сен уктабай, көзүңдү ач. Бул жашоо сен үчүн жаралгандай, жүрөгүң ач. Жакшылык жандасың бүт аламда, максатты бийик кой. Сен кадамың алга карай, уялба тартыңба, жебегин өзүңдү ачылгын ойго батпай. Мамиле, мамиле түзсен айланага. Көп жылдар кызмат кыла турган небере чебере кирлерибизге кызмат кыла турган жолдордон болсун, ак жолдор болсун я Раббим Аллахым. Şu yerде кызмат кылган баардык салым кошкон балдарыбыз, кыздарыбыз, aka ukalarыбызга Алла Таала деңсоолуктарын чын кылсын, өмүрлөрүн узун кылсын. Мамлекетибизде тынчтык, амандык болсун. Жер менен асмандардан келе турган бала афаттардан, фитне хасаттардан панах тилейбиз. Ahli ayallarımıza, kızlarımıza şarım hayalıktı. Ballarımıza, yigitlerimize Allah Teala sabırlılıktı, çıkan hayalıktı verişti ya Rabbim Allah'ım. Memleketimizin başında duran yetekçilerimize Allah Teala hocalardan bezolukların çıkılsın. Ya Rabbim Allah'ım memleketimizde adliyetli başarışı Allah nasip etsin. Bu dünyadaki her kanlı böyle afatlardan, fitne hasatlardan Allah Teala öz panahında saklasın. Şu yollarına kutlu olsun, akıllar olsun, rahmetke Erhamer Rahim. Allahu Ekber. Ağız çakından gelen meymanlar var ekemene, tavaya baş bulun.
Amin. Aldı sırtına gelen imanlarına, komşu ayollardan, uzaklardan, müşeriflerden ülkeler üstündür. Şunların bağırtından solukları için kılsın, ömürlerini uzun kılsın, ahli ayollarıyla ölmüş yaşap, Kazanların tabialar üstünden ve küçükler sabır kanat hidayet versin. İmanların vakatsın ya Rabbim Allah'ım. Bunlardan zürriyatlarının gelecekte, mamlekette, yalnız tutma kısmatlarından zürriyatlar tutun rahmetle ya Rabbim Allah'ım. Rahmet, esselamu aleyküm ve rahmet. Şu üçele gün. Geçe, bugün erti. Geçe gün gitti, koldan çıkıp etti. Kim жақсы iş kıldı, жаман iş kıldı, bardığı saqtaldı, kıyamet günü görüyoruz. Bugünkü gün, bugün hazır barız. Allah'a şükür. Ertenki gün bizge belgisiz. Ertenki gün kimge densoluk berilet, kimge oru berilet, kimge ırıskı berilet, kimge ırıskı azaytılat, kimge perzent, kimge жоқ, kim dünyada var, kimde жоқ. Allah Taala öz işi çekar. Bizge karanlık. En жақсы gün bugünkü gün degen. Barın kadırlaydı. Barına şükür